kanizera ko mwaramutse neza abasangirangendo none ku itariki 13 z'ukwezi kwa 2025 mbandamuke mu makuru agezweho mu isi ya siporo nkuko nabyiyemeje. Uyu munsi rero haramutse amakuru menshi agiye atandukanye tuza kuba twibana mu ikipe ya Rayon Sport. Iyo ni Gikundiro ikabirimo amakuru menshi agiye atandukanye nshaka kugenda tugarukaho tukagenda dusasana tugenda tubahamo amakuru agezweho mwino ekipe dore kufite amakuru menshi agiye atandukanye. Iyi ni ekipe amaze gufatirwa ibihano na FIFA kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa mbere kwa 2026 kugeza mu kundi kwezi kwa mbere kwa 2027 itagira umukinnyi n'umwe isinyisha. Ndaza kugenda mbagezaho inkuru nziza rwose mu ikipe ya Rayon Sport. Turaza ndetse kugaruka kuri perezida w'ino ekipe ya Rayon Sport bamwita Twagirayezu Tade wagize icyo abivugaho. Byose turaza kugenda tubigarukaho. Tuze kureba kese y'umutoza witwa Afamia Latifi. Uyu nguyu akaba ari umutoza w'ikipe ya Rayon Sport wari warahagaritswe ukwezi, ariko ukwezi yari yarahagaritswe kwamaze kurangira. Ikipe ya Rayon Sport rero ubu iri mu ihurizo ese iribaza turamusezera turamwishyura amezi 3 dore ko ari cyo kontara ivuga cyangwa turaba twakomezanya nawe. Ndaza kuba nyenda mbigarukaho dore ko ku mugoroba habaye inama yafatemo imyanzuro myinshi itandukanye turaza kugenda tugarukaho ukagenda umenya ikijya mbere mu ikipe yawe, ukamenya ese haraza uyu Hoseni uyu mutoza w'umugande cyangwa haragoma Afamia Latifi cyangwa Azuzi Latifi niwe uri bugumane witwa Aruna Feruz cyangwa ni uri bugumane iyi ekipe. Hanyuma witwa Aruna Feruz n'uwitwa Azuzi Latifi babe basezererwa. Ibi byose ruraza kuba ugenda ubimenyera muri kino kiganiro. Ndaza ndo kunyura mu ikipe ya Apple Football Club yaraye inakinnye umukino wa gicuti ubwo yakinaga n'ikipe y'Intare. Ibi byose uraza kugenda ubimenye gatsinda ibitego 5 kubusa. Ni nakundaza kuva aho ngaho ngahita nerekeza mu mikino itandukanye. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yagiye muri camp. Ibyo byose ndaza kubikugezaho ndetse utuze kurebera hamwe imikino iteganyijwe mwino weekend. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri muri camp, shampiyona ntabwo izakomeza ariko hari amakipe azakina. Hari umukino nko ku mugoroba uteganyijwe ndaza kugenda nkugarukaho. Weekend ikipe ya Rayon Sport iraza kuba yagarutse mu kibuga. Ikipe ya APR nyuma yo gukina n'Intare nayo iraza kuba yagarutse mu kibuga ikina umukino ukomeye. Ibi byose kapitse turaza kugenda tubyinjiraho. Wowe cyo gusabwa ni kimwe no gukanda subscribe, wamara gukanda subscribe ukareba yuko amaze gukanda like kuri video, waba utarakanda like ubundi ugakanda tuzamukana neza cyane. Yes kabisa rero nagutinda nakurya iminota reka tube dutangira amakuru yacu agezweho muri kino gitondo dore ko amakuru yo aba ari menshi cyane. Reka duhere ku mukino waraye ubayihuje ikipe ya APR ndetse n'ikipe y'Intare. Ni umukino wabereye hariya Ishyorongi utangira ku isa 10:09. Ikipe ya APR yari yabanjemo bamwe mu basore bayo iruhutsa abandi kubera ko nko mwizamu yari yabanjemo witwa Ruhamya Nyiko Iva kubera ko Ishimwe Pierre Mario ari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Hanyuma kuri kabiri bari bahakize witwa Fitina Omborenga, hasanzwe hakina witwa Byiringiro Jean Gilbert ariko yari yagiye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Hanyuma kuri gatatu hari witwa Bugingo Hakim, hasanzwe hakina witwa Ntiyomugabo Claude ariko nawe ari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Hanyuma yakoresheje aba defenseri babiri ari uwitwa Nduwayo Alex ndetse n'uwitwa Aliou Swane. Urabizi neza yuko ndasanzwe akina n'Igena Clement ariko ari mu ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'uwitwa Nshimiyimana Yunus nawe ari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Wajya imbere gato kuri gatatu yari yahakize uwitwa Nkumbiza Pacifique ariko murabizi ino ekipe nago ariwe ikunda gukoresha kubera ko bakunda kwakira Dauda ariko Dauda bari bamwigeje imbere bamushyira ku 8. Hanyuma ku 10 bahatereka uwitwa Ramini Ba. Ni nako uruhande rumwe rwacagaho kuri aho twita kuri karindwi rwacagaho witwa Iragwa Haji. Ni nako urundi ruhande aho twita kuri 11 witwa Nibiziye Ramadan. Ni nako ikipe ya APR yatakishaga witwa William Togwi. Ngabo rero ko yari yabapanze ikipe ya APR yaje kubona igitego cya mbere ku munota wa mbere yaje kuba kinjizwa neza n'uwitwa William Togwi, akaba ari passe nziza cyane y'amazi yarahawe n'uwitwa Yusuf Dauda ahita avunderezamo ikipe ya APR tibona igitego cya mbere. Ni nako uwitwa Iragwa Haji yaje kuba aterekamo igitego cya kabiri. Uwitwa Nibizi Ramadan aterekamo cya gatatu. Uwitwa Denis Omeda aterekamo igitego cya kane. Hanyuma uwitwa Fitina Omborenga aterekamo igitego
cya gatanu match irangira ibitego 5 ku buso urumva ko ikipe ya APR yari yitwaye neza cyane. Witwa ikindi nababwira ko uyu mukino ndimo nsoza nuko witwa Cheikh Djibril Ouattara yaje kujyamo asimbuye mu gice cya kabiri ndetse anitwara neza kubera ko yatanze imipira ibiri yavuyemo ibitego. Ubona ko Djibril Ouattara ameze neza cyane nyuma yo gukiruka rwose. Ubu ngubu araza kuba ari isasu agenda, dore ko rwose ku munsi w'ejo yabashije kunyemeza kubera yuko yabashije gutanga imipira ibiri ivamo ibitego ndetse aratana ibindi bibiri. ubona ko azaba ameze neza cyane nyuma y'uburwayi. Ngaye ngukorero mu ikipe ya APR Football Club nuko byari byifashe ino ekipe kabirimo ndetse inategura undi mukino ushobora kuba yakina muri weekend, aho ndetse irimo itekereza kuba yakina n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ubwo rero nuko tegeza tukazareba uko bizagenda. Reka dute none twerekeza muri mukeba wayo ari we Rayon Sport. Iyi ni ekipe nayo irimo amakuru menshi agiye atandukanye. Iyi ni ekipe yaraye ikoze inama ikomeye, ni inama yarimo abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, ni inama yigaga kuri by'iki kipe ya Rayon Sport iyo gufatirwa ibihano na FIFA ubwo yabamenyeshaga yuko bari mu makipe atemere kuba yakwandikisha abakinnyi. Ikipe ya Rayon Sport rero nyuma yuko ihawe iyi baruwa yagombaga kwiga ku buryo abe umutoza Robertinho agomba kwishyurwa ndetse n'itwa Adlai Jalo kubera yuko nibo bayireze, nibo ifitiye amadeni. Perezida Twagire Stade yaje kuba atangaza yuko uwitwa Adlai Jalo ari umukinnyi abatari bakeneye, atari ko hari umwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport waje kuvuga yuko azamwishyurira muri make, agurwa ari nkaho ari umuguze, atari ko byaje kurangira n'ubundi atamwishyuye. Ati ubwo rero nuko mwibutsa akaba yamwishyura kugira ngo icyo kibazo cye kive mu nzira, hanyuma dusigare duhanganye ikibazo cya Robertinho. Ekipa ya Sport rero kubera ko ni imwe mu makipe ubona yuko ifite ibihanga bikomeye cyane, ni imwe mu makipe ubona yuko ifite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ni imwe mu makipe ubona yuko iyo urebye karite z'abakinnyi ukareba uburyo yubatse ukareba guhera inyuma kugera imbere, ubona yuko ari imwe mu makipe iburamo abakinnyi bagiye batandukanye. Ni nayo mpamvu ino ekipe irimo iratekereza uburyo bakusanya aya mafaranga bagomba kuba bakwishyura Robertinho bakayamuha kugira ngo mu kwezi kwa mbere bazemererwe kuba bakongeramo abakinnyi, kubera yuko nyine ino ekipe ubona yuko icumbagira. Mu nama rero yarayibaye kandi yize ku myitwarire ya bamwe mu bakinnyi b'ino ekipe, uburyo bagiye bitwara ndetse n'umutoza barebera hamwe niba ari no mutoza Arona Feruze bamukomezanye cyangwa se bamusezerera bakaba bazana undi mutoza mukuru. Wana irumba yuko muri Rayon Sport rero ibintu bikomeye cyane uyu munsi nibwo hari gusohoke umwanzuro wa nyuma tukamenya ikipe ya Rayon Sport nimba uyu mutoza ku kibazo cy'umutoza, kubera yuko hari uwitwa Azuzu Rotifi ndetse na Afami Rotifi bari barahagaritswe ukwezi, ariko ku kwezi bari barahagaritswe kwamaze kuzura. Ubwo urumva bagomba kuba bamenyeshwa ko birukanwe bagahabwa amezi 3 y'imerekeza. Rero yamaze tayari kujya mu ihurizo rikomeye cyane, kubera yuko iribaza iti ese turafite amafaranga yo kwishyura Afahani ya Rotifi ndetse na Azuzu Rotifi umwungiriza we, umutoza mukuru n'umwungiriza, none tukabarekura bakagenda. Itegeko rikavuga yuko bagomba kubishyura amezi 3 badahemba, amezi 3 kandi batari gukora, kubera yuko nyine baba babasezereye. Urumva rero ni ihurizo rikomeye cyane ku ikipe ya Sport irimo irarera ikavuga ati ese aya mafaranga turayafata tujyahe uno mutoza twakabaye tuyishyuramo Robertinho hanyuma bikazatuma dukomorerwa. Niyo mpamvu ikipe ya Sport nuho ibitekerezo byababaye bibiri, kandi mbere noneho ikipe ya Sport yari ifite umwanzuro umwe wo kuvuga ngo turazana undi mutoza abe ari we utoza ikipe ya Sport, hanyuma uyu Afami ya Rotifi ndetse na Azuzu Rotifi tubirukane. Ariko ikipe ya Sport intekerezo zamaze kuba ziba ibintu byamaze kuba byivanga kubera ikibazo cyitwa Robertinho ndetse na Adlai Jalo. Ngayo nguko ikipe ya Sport rero nimugoroba ndaza kuba nerekeza mu Nzove, ndaza kubaha special video ikipe ya Sport ndetse irimo amakuru yose ikipe ya Rayon Sport. Abwo reka mbabwira ko ikipe y'u Rwanda Amavubi nayo iri muri kampo, kandi mbabwire yuko ikipe ya Rayon Sport irimo iteganya nayo umukino wa gicuti, ni umukino ushobora kuba yakinamo n'ikipe yo mu gihugu cya Sudan. Turaza kuba tubabwira rwose muri video yo ku mugoroba y'imyitozo, tubuze kubaha imyitozo ndetse dukoreremo ikiganiro kigende tubabwira zandani nino ekipe, ibintu byose mugende mubimenya neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ariko ikindi wamenya nuko uyu munsi ku mugoroba ikipe ya Al Hilal, iyi ni ekipe nayo yo mu gihugu cya Sudan,